Yo ebusia for me cheche obi biala me ma obi biala kwaba e de ba Echoes of Grace Multimedia TV musumfu set ni na enen so yasan so ehia biom die se de munyina monim no de bia me ka e kire mu say what you don't know is always bigger than you ade biala wonim no sa adekodie no eson esen o e baitre kokrosen o na ansa na no ene no maba voter na ene ubehu awanwade ubetie awanwansem ni ade na ansa na yebedo sukọ no Muma yenkoji enkranto we embra yeba yabeto amoso Yo, welcome back. Madam Wase. Yo, eneno metu kwan aba voter region na mensa aka ma me fefefe bi wa ha. Ni ho ofese achim no, ai mambroni. Ono ofi abroche ba ye nche enti no se odi abroche kasa ne frafra ni aigbe no mu ni ko obìnrin ni frafra ye be fa ni sa yo mommy ye ba akwaba e de ba Echoes of Grace Multimedia acho yo ai na se de wafa ho di e chale unya ni paketo o sa dasi o ho fe ankasa we de mambro ni ankasa dasi o na me yo in fact eneno mate ensembi afa ho na in fact me pese etiefo nso so ehwe bi na omuhu de eko na ansa na ebe hye no bacho ye fro sen na fa he na wo bacho no manse ene ye fro me se Rahel deden Rahel una wo Bible ne mo no ho wow ana una wo ma Jacob ekosum ye na okay nyanwa said de ne ho ofe no ono no ma Jacob ekosum 14 years nkwansa na onya kunu no ana onya yire na nameboa yo man Rahel ye da se pa bia bia se na in fact ene no na minam na me hu se okonfo ba bi enam krom enkrofo etu egu nechi na said de enkrofo di nechi na me ye se no there bi eja me ko pe asema eden etie enti metwe pin omo no na ye kire mi se konfo ba no ni fie ana se bebia ofie ankasa ni enti mi ye se me pin metwe apene o na ya hwe se e ba ne sen na sa nyoma we nyina koso aha na ansha na no oba ne okonfo ba no achoane yo etie for se obehwe screen ni so a comfort banner powder bibri aye nenim na onam screen so no ono ho asem na ye kan na ne mame broni we no aha na na off the camera na o kan asem bi ni nyinsem mu ne na wo mu no e de na si ye a oye comfort no bacho mo nyina mo betie se na menyemo no ne chi baba akobe mi asaso na mafunu na koye mienu sa choe unyim no uyefun na ko emienu mafunu na koye mienu wow chesa afunu de menim ne bakoda me mfase ba hu se de uhu uframa o we balumu udi sogu mu hu se de ti no ba udi wani hu a obo hu sa bofra na wo mienu na hu obi na mu nche keke na se opeja watare na ohwe a obi hu akola no sa anti na me nemo ni ekoso wow anti tamina me papa ti asen ye frame papa busufo agbonu ono no owo fan sa bacho na ye me papa akuse togoma o papa na wo akuse togome no so ye busumfo babin wo hu o ye din sene pa sa enchene nkafo ne ho se wotimi ade one o de betu nkwan no ahwe se de ti o se wo pa ye friend say busufo agbonu o se ni papa no ye friend busufo agbonu enti se wo hwe me a na se unim busufo agbonu bi ewo togome voter region abomodi ase me hu o comment ewo comment section ase onua ba meti o na me frame papa tam na me wo aboto ase na de ni simi so okay I say tweno nya de ameti papa ba cho be fa de o kan o ti twi kra ase me pe de o kan no me pe ni sa me fa kasa fofo bia mfra o de yenko ni se ya ye be so mu sa ti me frame papa na me born amanye ono sisa ende obama ni mbra ene me si niska ono si be na me wale ne so be na ma wale ni kura kwa sata mun kura menene ne afoma adwuma ne uniska biara ene papa so be sen miska mi so ono onya botre ono si ndo obe kire mi aduro na che se odo no akata weni ama wo papa kura na se obeja o na ya sa be na menene ti o
nyame sɛ nka no kware wo sɛ wokɔ wale sikani na asɛm kakra so wo ne ntama obɛka sɛ ne sikanti na ɔyɛ na ɔba ma nipa no wo ne di asa na mayɛ mwanya oh wow fa wo ne mienu emfa nhwe to mu oh mami we ekoma emabawa na amaba no ye aye niska no ye pɛ mo amompɛ bi wate na de bia mo pɛ sɛ de wo iPhone de kita 4x4 ni ade esa oh de nti munya botre ema no mem owie mema na atomofo uni be ma bi wo ho na sɛ enne wo ni bia nya botre tena ne ho nyame ya adom a wo nso wo ka ne ya be den be hyeren mo me mitie o ana mi papa kyerɛkyerɛ adoro bi ma na me so mi wa no me yɛ konfo no bi oh sa me yɛ konfo no bi ana jama inti na ye bo nwum na se o yes chemistries kakra bi ma me hu ye say me ya hu a wo say okay okay bi she mi mu okay na no o di esie kakra okay but o mitie o enti o frɛ wo kyerɛkyerɛ mi aduro no na aduro na yira mi kakra na o kyerɛkyerɛ mi sa na ma okay na mi koye na mi di bra mi kunu so ye ma mi first na mi di aduro no ma mi kunu no na mi kunu bi sa mi sa appointi ana we aban mi si Debbie dawa 3 so we say na aban keke no kyerɛ o that's right nti bemba no bawi no apoagu ade no so ma baby aye say balu na kola no hu akola no o wi anu apoagu so but wa ma obusum bia aban keke no kyerɛ mi wow eno asa kyerɛ mi different one bi nyame ye first ma cho nya botre misrew enye say ni papa ye busumfo enti na odi tumi bi ahya aban ni mu we no o se ono wo akosombo baabi ena ofre ni papa of water region obotu ase yes okay obotu ase e wo kwando kwan no so fa fe ni sen kwame kromu area no mo fa bumbula kwan no so e de kɔ no aha e ho side ton na ono wo ena ni papa wo fe ni sen to gome enti ofre ni papa no papa na che o che na haban keke enti wo kristo ni wa ha na se o yale na se ye kire o se koye ahaban a enya bosom na bo ahaban no nyankopon kasa na wabo ahaban na odi tumi ayeden ahyem enti no se o yale na se o ko baabi na se ye kire ahaban a enya bone wate enti papa ne kire weduro o kire ahaban e na o koye ye na den ne siye enti me ye ya ana ma hu se de ade ni ye ba fom e na adane wow se de ye no o hwe wa abofra no me ba odi ahaban no ema okun na ono wisa ye na opugu so no edi be how many days ansa na de ne kofom it is 3 days afi obi gina nchen ya ohun akola Debbie me yi ma fruit wo kura enya de obesa hu bibi o ma mi papa kasa wote ase wa ubisa na obaka no asema mi ka no no ana obaka ebusafo what you don't know is always bigger than you ahaban keke a ode ma ne kunu every pusae epugu so no ema ade ne kofom ena de ne siye mango dua bi gina ye da na chi ewo ana se na frɛ no enwowa bi ne ebo wa na wo ma enwowa that's right na ebi wo na abofra no no tam no su na makɔ abofra no hwenya no na me fisa ebi a abofra no bibi be ye no anya no enti mi da abofra na koda kambedi no mango dua na se ti mango dua na se na abofra no ade no eyewe sene epiti sana na me fi se bia be ka bofra no na me timiri ka se bia me ko fa no ba e guide abofra no wo se sa da bi manti o da bi nyabotre me masum ya me de nyabotre wo se abofra no wo de ne ko to ho no mango dua na se no wo kan be di mu na enwowa wo ho enti se da epiti no na ma dwa akere me se bia ko o me ku akola ne kwa ba guide abofra no guide abofra no enwowa no guide abofra no that's right what you don't know is always bigger than you me see bibi wo baby ana ekire se wo nkasa wo kwa abofra ne ho a na enwowa na bo me kwa na bo me ba abofra ne de hwenye no guide abofra no enwowa no guide akola no that's right that means me papa no obo me won bai wo fie no mu obo mpai ma me say wadanya me ase say yade na abo me no anti me anka abofra no okay na te say wuwu eni nyina na papa so obo mpai wo fie e dey guide akola no that's right okay nti na say mpai bo na guide abofra no akwai ti say angel
okay na say abosom no e na aba ho e na mo hu no so mo ye wowa no nti abosom no mo guide akola no that's right sa na abofra no o start wia o twene tu o fam e na me tie say me papa wu oh sorry eye me ya ba menti me man so le bio okay na so she so nye meye asana abofra na benyi etisa kore we be 9-10 years Sata muno ni ebusum ha no 10 years. Busum ha hwan? Me baba aku onu na gina ho. Ni epoda gu ni sunu bebre no. Onu na owu no na nwa na guide na nase onu ye obufufuro. Onu na echiri ba miensa so. E na nwa ni guide no no. That's right. Oh okay. Enti echira me papa wu ya ye ba no. Ena ya de bi born. E bo me ba no ni epoda gu ni sunu. Okonfo ba. Ya na bibi ha no. Na bibi ha no ya le serious. Ba. Enti ya de no ma. Ena busumu ba ni so. Busumu ba ni so asama obeka no. Ne je se ni eye ni nua nana ni eye me no. Mami na marayi dey woni che ofiem. Ewo. Obo boto asin. Ono wonyem ono wawa bofra. Na ne ba no. Wanyi ba won nanti. Na media na me woye no. Won se eya kwara kitwa. Kakala no apejaniti. Onya ti se 3 months di kono. Kakala na apejaniti ti se. Akwara obe sorry. Atina na. Ebusa mesere enyum to oni ade ni nteno ama ne voice na perform kakra. Enti no se du baby na se voice na mba mo fa nche mesere mo a mpacho miti o. Ene ma me ni bisasi. Wonu wawo. Asa na me mawo. E ba de na me ba pray no so be nanti. Ono no de ti wa won nanti. Jealous pa ni. Sata muno na me kunu ni o. Okay. Wonu ni ma me nya stroke. Awo dalive. Ono ko. Ana me friend na me bona mane. Wo ba ya was devil is a lie. Awu fun no no. Me kunu say devil is a lie. Ni ba ne be nanti. Ni ba ne be ye ni obeye. Mami na ya bre. O pesa me ba ntina fom. Ti se ni dia. Mami dia na ntaja ni dia no. Okay. Awo no mo na mami ni ye ba no di ne ye chi ba. Sese wan kumia. O kuma bo fra no. Ono mo na me papa busumu. Afa me ba. Na se odimochi physical na se hunhum fam. Okay. Sa wan kumia. Obekum ba no. Tam na me papa wu ya ye ba no. Sa wan kumia. Obekum me ba no. Ndo busumu na ba me ba na. Boda guni sun. Konfono. Onu neji me eni ni nyankwa. Me ba nyabote. Onu no that time no ya dwale no busum ya ye no bibi. That time no busum han. But mu bedu ye no. That's right. Ena busum ne fa no. E fa no. Eno no instantly ana say ebe che ya na say instantly. Mu bedu ye na. Ena konfo we na fa no. There be nyabote. Ebusiafo ha say me masum ya me de. Me bacho masum ya me de. Wo say mu bedu ye no. Wo de ne kowura abosundem mu yi amamre ni ade ma no. Ana say mu bedu ye mo anya hwekura na o start say oye ejuma no. Bacho ya nya bedru ya. Konfo ji e bank da ko tudem pe. Ena busum no ba ne so. Onya konfo. Semo. Na wonya konfo da wonya konfo. Mimbo ma mi ni ma me no. Wo na wo ye konfo no but onu nye konfo. Ba mu bedu ye no. E na akom ne fa no. That's right. Oh okay. E na wo yi se mu ba ko. Ni esisi nyina no. E na wo yi ne ba ko. Onu mi na e di hu se. Enye obi ne ka che. Debi. Wow. Ebusiafo. Powers day somewhere. Obi ma hu se obi so opese ohun baby e wo nya abotre waso nya ode. E make obe ma direction na waba. Why? Afi bacho meet you. Ana busum no sheni mu be sinde. Okay. No chese onu wankoto wankosre obedu ye na busum no fa na ode ni eduma street. Yes. Ento onu so se bibi ba yawa obesa wa yale hu bato. Ba bibi si ofie wo imu na e wo baby fufuro ye fa ne sa kuse. Ana ko fori dua na busum no sini so a obeka na ye pepepe. Uba so obeba bo wan kware. Wow. Ebusiafo de mamene ka no
me enye say yesi bi anopa we mi a me behu bi me baaye no ansa na me ba me nim omo dada se de ya amunim say minim obi na makọ ne ho na akọ interview we minim no me hia no abusu mama ne message odi kwakọ ma obi wo krom ba be hwe ne dressing ni ade na e na me twimpin omo a omo di n'echi no e na me bisa omo na omo kire mi say ni na esi na busu mama ne message a kwakọ ka kire obi but onim say oba no mesro ne de ye ba obi obo nyunu ade no me be na mesro na wo suro se wan di boni o tremo fita anka ya dia asamboni bi shewmu boni bi wo mu na odi be ha unduru apata we ase obaka wan boda ma bibi be ye wo hu no fie kwanda because me hun ase me be na ase awose bi gumi ase mesro bi sa ebusiafo de bia me ka kire o me say what you don't know is always bigger than you ye nananom eja ye nioma mamu ma abrofo no nda ye enji mfiri ye nsem wate we ye di bo efie hu ban wo ho a bo wo hu ban enye sa obi beku watu watwene kwa wate na in fact ye nsamra ye nkomo ne so afei ebedu eye sa no e na ono wo se o start se o ye adwuma e na o keka de esi ye nyina ne akoso nyina no ka tire waka ni nyina obi anu majo a semo intefi ho no ne harmony ade bibia no eso atwa abofra no na nyi kama nti se en ha adwen ye betimi akapcha ye betimi amana betira ye nchena ya bon komo kakra se en ha adwen konfona na uti ni kasa woni ne bekadie me ame ni mame o kasa mu na baku na wura masum ko baku bi kasa ni minti adan o edi onu edi ni onu ni kasa na wakanu won se ye wo benito aigbe fo ye wo to go fo nu de o ene wo da hu me de so o that's right da go ma de nu so na wo kana unti a jise ye won ye wote awo be ti a chiro se wo se me ba o onu no wantina Ghana ha wo ho busu mu kasa na oka ba busu mu no free ni so a ye kasa ye ka no ba ka no all right okay ba busu mu no she ni mu a okay kasa no asisa akwa ti se crazy Petro ni nyina fra ebusiafo ni oka no omo a o na ni akoso of the scene no mi nyanka ho ha enye smoti no masa bibi wo ho wate na ye benya obi a ote ne kasa no nanka ye bisa na sem kakra nanka wakire mu obi ente ne kasa e wo ha obetima aboa ye kakra obi ente ne kasa obetima aboa ye kakra pero ko amele la tase bi adoa obi ente ne kasa no wa ha asemo ebusiafo welcome back enye bete kra na in fact die akoso e wo back door no eseweni na ense wo ka kire na ye sister na ye kan ho asem no anase comfort ba na ye kan ho asem so obetwa ono a ogina bechi no na still la no tumi no anase sunsum no eda so wone so enti no se sunsum no ba ne so sa na eya ontumi nkan normal aigbe na omo kan no o kan different language na se be ya ye benya translator so kasa obet translate no ena ma akoye din kakra enti no yenya papa ba ko wa ha ono so no sakasa no onshada ntene nyina but obeti bi na nyo se otimo no nti obecheche kakra enti no ye behwe mommy bacho oba no ono ani wo ho bacho ane na adenti na o kan kasa foforo na obi anti ni kasa yi se bosumu no hye ni monti no ene ti abosumu no kasa na oka semo se bosumu no free ni so a ye de ya ka no obeka okay enti no eja bacho dikan ema no akwaba kan se ye ma na akwaba e di ba Echoes of Grace Multimedia ti di so ye pacho bacho betimi amana to ne se said ye ni mame ede to ho no onu e wo bibi kan e di kire etiefo a omo hwe na obedi kan aka na afide wo ho no ye de ato aso ebusafo said the maker no konfo ba no oda so honhum mu nta ye den
say ye betumi na ye den edi nkomo because say ye ka honam fam nsem a enya ade a obeti ase enti no mpese ye ma no kwan na so efutu word magana ma ni ma a ye wo ho nyina no asem ono afie say obeka che no onka che na afie ya to ye nkomo no so because enye bete oda so huhumu na say ye ka say ye de no ebedi honam mfem nkomo a ebe di nkakra enti no mama say wo asem bi obeka kire Ghana man nyina eni wiase aman nyina eni niamo a wo betimi aye bia no betimi aka kire so si do kunembia ene po buto sinya Amerika musolele uso ko ba buto sime eso truco e pe dolole so ko zolo omuntina tiso bien tini ya yo mu fan fu ba na ye a on tini sa no ya ye apeto openya magbomo le menene ne ma so si do ko o si den o se obi anyare ama na o man fa ba ama o monti mi ansane ya deta oh okay that is say yale bia obi yale bia na de ne ba yale bia o mesane yale o mesane yare oh okay troso si do kunembia ene me dana do sade lo so sa yare bia oh okay ene ntumonu so ye pemba ene bobo metete ne polo se hu bia ntimi so no hwe ene no ko beta ko zuba ne kwabuto simi anya me so ko kwenti mala so ko simi o se odi wotriba anu na pata we yase a bafa na nayi kwenti abo no se ko rola du ko vi obia enulo si ole so so le du ko mia no so na so so nue no so wonue mene hu mene agbasal di ke o so ko na me so ko yi no o se se on kire obia se omu wo bibi omu ditimi na mu okromu a nya bebia na omu timi fa sa de no timi di fa na chese nya nso bia mu na yere ene gale wo yi ni mu na wow ne tanu ke so le zole ene ne mo so le do ko ne safu be no so ko ameve no mo lo se won kanfo ne ho se omu mfa obi mbre ne se onu onsane yare na wa udi ba utini kana udi ba ono abesa wo yade eso ko ne be ne me so di ni de kele si yolo ne pa ba sa go me mo so lo yo de kede ke me le ne pa ba sa go mo egbe so di si o le ne pa ba sa go mo e mo so di ni de kele nkuju no lo so ne so va bonya eso la po be su me no o se o ba nu na pata we yase a fi ni ho ya bia oboso u wani mi jira mi ofo abo o dun ho a to be nyaji ya ko we bemba wow ira kwa no ne so so de la du ko bia enensu enene fason ko yini nana yikwe yekpia se on chiro bia se anu ni di ne pense nana yekpia amisikebe dolule vuvuvu eso lesia ne so ko va bonye mo so tadi mostani enne mo so la woni o se obia se na se obi se o yare a eta to anyo mo fa na bra no na pata o yase basa ne yare e dudu dolo ne se me tadi matani ke to me so la woni o se yade no edin kura o ka tam free from akosi esuru ni pano no hubaton na mi so le tozizo wo e do me so le no ye tato ye so le woma no so ko va gbene me so la woni o so ye nso mujuma kura na se be fo no gusu ye kura o di ba no kura o be sa no sa ya de we ne do fe so me so le no kura no so le va gbene me so la woni o ye adwuma na sa adwuma no ko so kura o di ba ono ba ye adwuma no ba ko so ku we se ko so do no po ne bia no so ko vene me so la woni how de ba how bia o di ba no o ba ye adiamo ga kene so se bia anye na mu wuna mo we o tie ni ye se no bi won kum ni ba mene ela mele dibe no so wa me na me so ko va ne pa buta o me be me so wa me no se o shisho obi se on kuni pa ma on de afi ha de ma fa ni pa se e on kunu ma no wo so zo na bona wo na ba mo wu o so ko gbona gbonya me so la kwa pia me so la tele mo zi se o ba ha se bia o ba se o ba boku ni pa
anu di kan wa de fa wo dade fa wo dada ene mo bu na ta me vola me ngolo anu me di da gbe ne duko anu won adwuni mboni ma obia o sasa so anu di o papa ma obia elu wa me siko so la no ne poma o me so la pone be de vi mo so nyolo me so sinye pe ge so la ni ba te nu si me so le nya o me so le nyolo o se ugusu hu no se nu o yakora wanyini na bojo kura ko su fom nti onu onya akora yo edasi na bacho mesire o dodo na mo hwen no bebre wa brochie ni ade nti se ebia obi wa brochie na se ebia nejuma sei ope juma na se wa brochie ho a kwan bi wo ho betimi aboa na na obetimi aboa sa nkofo na na onu di ehire nipa no oba nipa no gise nipa ne fi abrochie ba nsa wotimi aboa no wow obi antimi njina mu ma no na ontimi mboa no nipa ne wa brochie a on samba dia se oba ontimi nkobi mu so si do kune bia se yesa o de phone na se ofre ya e betimi aboa no ho oh okay ena fe nso nansen ade ba ko abaga na 419 aba enti se obi sisi obi no obi gi obi sika na odi ni sika na se oba ha kwan bi wo ho motima aboa na gi ni sika ma ne back kwan wo ho okay betimi no kwan ni here sani panu ne number okay yedasi e bi se mama se o bibi fufuro e de twatwo de mayen na afi so si do kune bia ne amele so le ho epe ga ye me so le na mi o clan ne me so le na ami ape telephone no ba wo ne so le va bo nye me so la we ne mo po telephone no ba clan mi so la we ne what is your canon o se onu se nipa no osisi o sana se oba na se woni the telephone number kro no eye ama na ye yama oh wow ne so se bia anu keke so le ne fe kudo si anu so le va bo nye me so la we ne nye su taji betani ye wo ha obia o di panu kwanu be ya Telephone to ba. yeda chense yeda nasipa na yedasi na kwan bi wo ho a bia obi ehwe yen mo wo telephone number bia bia se nipa no pese o contact mo because me say me very busy me ni adaje say the be nipa no be frame mo ankasa direct na mama ne direction na waba na mo aye edwuma ndi ama no mo wo number bi sa o ye wo number bebri obetimi edi number no atudwa o metimi di atudwa number ni eden no number ni 053 is 50 750 95 but your symbol number ni bi o mai mi 053 50 750 95 but your symbol number ni last one 053 50 750 95 wow ebusuafo in fact said the omo kanono na nia mi ma be hu we mani so no off the camera obe who wa habia ebe onwanwa matwitwa videos ni binkinkiti enti no AC no ye be yi ni makọ de akire mo na obehwe said the sunsum eba enkola ene empenimfo so esa yade masa yi amanfo di fi how mu ene no nyoma ma be hu ene in fact me hu adwiri me yi pa enti se wo pese nyoma wabobọ so in bia no wo how bi mu na se wo pese omo boa e wo kwan bia so a ne telephone number e na e wo screen so no enti bomodin se wo be frɛ no na oba na omo direction na de e wo ho bia no oni na mo den abeka na omo ye ho adwuma de ama na mom kai oba na se omo ye 419 eji usike di je omo ka so omo ya ma omo anya ama wa me nso me number na wo frɛ ne sen o left no frɛ me na fe so me nsan for omo be si ha na me ndi omo dwuma yie because munim say Echoes of Grace Multimedia no kre na ye di adwuma o pese o ye 419 o be fa ye channel so e di be 419 dia Echoes of Grace ye ma o sa kwan no but media ma be hu e wo me so no in fact na e kire say to me e wo fie ha I'm telling you madam munyum bi na moto no nyum ne me dead so we try page ba kwa san ma me Ba cho yo Martin. Yenko Abareje dole. Tukoe manya, tukoe manya. Pacho mwacha ba camera ni mumra camera ni mumra camera ni Abareje dole. Tukoe manya, lohaja dole, tukoe manya. Chesi gwa mi. Obenyala domena, kunu gwa mi mala obecheche ofe.
tena shagba Tiesi bomi Obejala tomana gonu bomi bala obecheche ofiodon Kamana tena shagba Akpechu kasi Ayatrona maro akpechu kasi ayatrona maro Akonya Akpechu kasi Ayatrona maro akpechu kasi ayatrona maro Akonya Elade avenu menye go Tete Havana luga na nda fomu no nyawo Elade avenu menye go Tete Havana luga Obisi cheche zagbo. Erare Tete Zagora Obisi cheche zagbo. Erare Tete Zagora Ebusuafo enna wahwe wo ne so no ane se ope bibi ehu bomodin ase ubefre telephone number no an pacho udin esu senyo number no ofre wo na wo su da besi esu senyo Agbonu. Esu senyo agbonu. Esu senyo na me pacho papa we ya amoni etua no no enche mesan abahabium abeye ono interview de wo mo ne say papa penyin na tumi ni won so wa ha na oye adwuma no eye mame na papa no mame we kan wasem se waka baabi no sa papa no oka baabi no be ye 10 years ni no afei na efe ne sem busum na nkasa eyi be ma foforo bi wa woni to say sa adwuma we no se eba sa na vacancy ni beda ho a enye obi akeke no betimi abeden aba be fa tumi no de aye adwuma gise mun tinase na tumi na nkasa etusu obi a oyeden ope enti se ono nkasa be fa saa nipa no wie a na wa start ye adwuma no ba for now no papa we na ote ni nana no enan so a oye adwuma no kakra ekosi December no ane ye di ono ebesi edwa so saa da no I promise say dano do na se me wa honde nkwa de a meba aba betwa program ni nyina de a kyerɛw na wo hu se enye saa 419 no saa na natia no mu na omunam Facebook ni ade enye saa na natia no mu na omunam Facebook ni YouTube ni ade a omuji musika edi saa 419 fo no enye binie aha ye tumi fie yes or say obaha say odi obi ba say yenku ni ma wa obefre police fo na ya be chi wankasa yes enti se bibi na hia wo yale akwantuo ejuma se na basabasa bibi na enkoye ope ban bo a bomodi ase obeba omunchen oba omunchen de omotimi abo ho ban because me buy no papa no me bisa ne nsem bebre ansa na interview no be koso me sheda tricky ne kan se me wosika obi ha madwen me pese oku ne ma me o se me man ewiase sika nyina ko ntimi nku nipa na obisa me se apata na me betina ase no enye nipa na bo apata na se omukunkum nipa hwan mu na se mo ba beye dwumedi hwan mu na ma bebo apata hwan mu na ma bebo mo nsem hwan na beto nwom hwan mu na ma behwe bi mpo enti na chese efie ha de yenku nipa wa ha aha no ye bo nipa ho ban se obi pese okun obi pese odi obone abomodi ase obetu na ma ba efie ha oba ha de ye be bo ho ban de amawo enti hwe ye nim December we abra ye de togbi agbonu eba be eden Togbe agbonu eso. Togbi agbonu eso igbedin edin mo du eso aha togbi agbonu eso aha enti ebra edin be si akonwa mo no I promise you say I will be here na ma betwa ne nyina da be kire o aha eye tu mi fie bomodin ase wo be free telephone number na e was screen so no de ha obi a no fato omani mo be bia o omeboa wo ho na mpese bi ka kire o se aprawa ketwa ehia aprawa kese a eya na obobo Echoes of Grace Multimedia osomfu set yi medi mo akengra baba mumo ye yo bia baba